namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course, yeah, I think continue very na mhaka ya Papa Penny leyi nga ta siki leyi nga vhele na the late Peter Tinat wife Vuyelwa, and then from there of course da ki hetelela hikokwalaho fonyo na yona loko se yi daka xipurasi ta vuya xigazini man ta vuya xigazini. So based on the previous update, I'm sure hey, la ava kwata swinene a ku ri vana va Peter Tinat, such as Siboy Tinat and stuff like that. Swi coverini if I'm guys swi vona no hi swi linka njhani na murangaphandla way before and stuff like that. So mhaka leyi a ni nga swi vona no a swi helelangi laha guys, because no somehow ni kha ni ri on Facebook here. Ni fika ni suggesteriwa this post yi nga fika yi tsariwa hi Vuyelwa, by the way i khale ka nsati vhele wa Peter Tinat, if you did not know, so if mi nga swi tivi swi ma swi tiva. So hi fike vona of course va fika va tsala ku loko hi ringeta ku rivala va hi tsundzuxa and stuff like that, futhi hi nge rivali. So of course I fike yi tagga post leyi nga fika yi tsala hi murangaphandla, hi fike hi twisana context vhele murangaphandla of course a fike yi tsala hi ku lava i vana va role model ya mina, the late king of Shangani disco Peter Tinat. Futhi ni ri Tinat va n'wi dlele swi sala swi va tsandza. A hi rivalangi ku ri Peter Tinat i lo duriwa a dlawa byandzwana. And then of course murangaphandla of course yi nga fika yi tsala swo kwalano, and then Vuyelwa fika va tagga that same post and stuff like that. Okay. So vona of course va le ku kombiseni ku va hi tsundzuxa loko hi zama ku rivala, and obvious we know loko se hi languta hi context we know ku munhu loyi of course a nga kumeka a ri karhi a ri busy swinene at the moment. Ni vhele kha yelo like timhaka ta Peter Tinat even recently like yi khale nyana se yi kha yelo la hi swona, like swi komba loko hi kha ka ti-interviews yi va yi kha yelo la hi swona and stuff like that. Vana mhaka so na vona a swi va khomi kahle na vona se swi fika na le ka vona ma vona mhaka leyiwa. So of course ni vona ti-arguments ku why loko swi vula hi murangaphandla swa swi ri different, swi ya na hi context guys, swilo leswiwa swi hi swi twisa ku swi ya na hi context. Loko hi kha hi languta ka sayiti ra Papa Penny a hi yingiseni ku yi ri yini to be specific. Let's go. I was having a beef with Peter Tinat because Peter Tinat he feel that he was a star. I fast forward the nyan swo tala ka hi swi covering a hi ngo ya ka this section. He started to buy people to kill me. Oh no. Some guys have come with the guns. This is the first time I tell the story. I never want to talk about this. But it's what I find it. I'm a survivor. I even killed my bodyguard. I had the bodyguards on those days, 95, 6, 7, 8. How did you know? So we can't not very your context there. So you will straight. I think you should of course know what's the situation. You will like straight. Go ala we last the right. Okay. Even then ki taka site ra murangaphandla no. Okay, long this I zange yi vona yi point vito to be specific. I zange yi vona la yi vula straight like for example ho komisa xikombiso yi ku maybe ku pen hi yena nga hundzisa inani Peter Tinat emisaveni i difference leyi nga ko yale a yi vulangi vito. Of course, you go analyze it. Analyze, but he never mentioned a name. So, Papa Penny, you will ask the read. I must talk here at the interview. If I was the read, I am not beefing, I know that and then I know it and stuff like that. So, of course, not what's in family because you look point even like a bit straight. 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 It looks in Guala.
it's more like yi le ku ngithaxini ka vito hi va yi kha yi vulavitira yina straight yo difference leyi nga koho yaleyo a ni to ku xi nga difficult ka mhaka leyi ku a ni kha ni vone ti-comments laha hansi laha ka this post vanhu va kha va agiwa hi sweswo i swilo swa simple ngopfu simple ngopfu mpeni ma yi nga rhangazaka vula vito ra munhu like a nga yi attack loko ku ri sweswo a yi fike yi kota papapheni loko ku ri a yi attackeni a vula vito ra yona so a nga yi vuli vito ra yona. So even if our beefing, if we gonna have name something different, you know, if I can't love it straight, my what am I so hopefully look this is again. Even that very kid daga ko kwande phone yo so kuna mhaka leyo daga xipurasi leyi nga mi swona ku by far hayi ze ku ya ribeta na Gagashi recently ku swi komba ku na yena se yi join swo yi va yi daku xipurasi ka ti-live wona a ku ndleka ni kahle master so hana munhu no hlamala hi live hayi byi chele ku chela a hi twi na a ku ndleka hi ri kwari master let's go hayi posta vana va hina se byi tshwe ku tshwa namuntlha va nge heli mandla a hi fambeni ka dokodela hi fikini jana jele ra wena nkatami ni nga ku ho yiva o cak nga moyi va jela wa cak jana kahle tigedlini yeah e boss lady swi kala ngopfu ku te kokokwana mhani loyi na yena khisinyana wa nyuma vanhu wa nyuma ni khisinyana ya nyuma ni sawunene kiso wo nyuma manyumelele amenyumelela nsati lowa mina loyiwa famba yako emenda kukancikela dokodela loko ni taleni ani vadzi mani vadzi ni ta kukancikela dokodela ta vula ku ni kambela loko ni kambela be research ya yena hi lava rihebe laha ka dokodela ve ri lava rihebe a kumbe mi la ku yisa me ka rihebe ve ri hi le ka rihebe ku la ku ya kokwani fonyo bosedini bukele rihebe ve ri ni addicted ka life va ni bukele rihebe ka dokodela ve rihebe re n'wina mi nga khandziyiwa betere re n'we mi nga khandziyiwa betere mani nge tshiki byala olo ro tshika byala mikombo yi ta olo ro tshika byala mikombo yi kwatini yi ku pota mani la ta za ni famba ni ta swihuwana me ni ri kotso kaya and I have to drink what I drink. Shago yini boss fonyo what for? Ya boss tiri timate ai fambeni ka swena se. Se montela. Ai fambeni. Se montela ni yo tshama. Akani swa. A swi hambana na ku abuse n'wanuna ku tela n'wanuna yo tshama. I ku veka leswi. Hi ndlela yin'wana lori kahle ni le ku abuse ke sweswo. Vavasati va abuse no abuse. Sweswi ni vekisiwa foni. Ni vekisiwa byala hi nkarhi le ku nwa Coca-Cola liya yena leyi i nkarhi leyi Coca-Cola one abuse mirini va ka gazi one abuse ni abuse nsati i ri ni veka byala n'we miri yini vulavula ni kwalano a tlulani va byeleni va vulavula va byeleni va vulavula life leyiwani nkarhi wa famba hi fambeni loro loko mo ku ni tima life loro me ni fa phela life ku fa ntima life ni fa fanani kamlahle ndonsata ku ntima life ni fana n'wemi mana va mitlhari anga na n'wemi mana swa ku meni a hi famba yini mani i BM me voni kahle a hi tirhi nkarhi hina hi tirha ku dokodela hi tirha hi appointment I'm working with appointment ani tirha hi kahle appointment is appointment guys angenene ta ze u kuma ka dokodela a hi landzelelani mina dokodela mbiko vulavula mani u kuma a hi fambeni so
lowu nga n'wi kuma u n'wi tlotla ni n'wi fora ni n'wi borhele mati dokodela Mbhiku hi loyi ni nga n'wi dokodelela mati loko wo lava ti tumbelisa dokodela Mbhiku i ta luza mali ya kokwani ami humi ka live ka chawu kwenda swo twakala hambi hi ndla swa sahava swa madimoni and nga ku ri ngo hisa 50 weekend leya tichokoleti swa n'wi swi n'woka na tiyogadi swi vila swi hundzuka mtlomboti